Kabalang Catholic hatangmang kalapanha perda ya kajing rakhi Jubilee ba nyopusan snem ne ka Platinum Jubilee minha ka santrik urempang arajar arpulai. Bilang Kani kabalang shnong kahap hapo kajing pet jingkmi jong kashnat nyam pen Ursula Parish kabalas dang ye kajing rakhi dap nyopusan snem nadu snem arajar khat kendai bat lemut ban penkut au snem arajar arpo. Henry ha kajing khang dam ye ki ying meni da kajing poyuk kelam COVID-19 shim lala ban penkut. Bat kumta mena kasantrik urempang arajar arpulai lepen kut no ya kate Jubilee da kajing ipo ipi. Lasdang ye kajing le nyam da kajing kren pediang sngoba na ibat Animus Kongwir Assistant Rang Ba Balang Boats kajing yat precision balaya lam degi kena syakri duan Boats kinong syat bat ki padar hakba Vicar General jong ka Shillong Archdiocese i Father Richard Majau ilalong ikongsan bat inong pen minta ya kemas bekot ha kajing don lang i parish priest jong ka parish pen Ursula i padar Sedish and Marak ringkat bat kiwe ki padar ki brodar ki sister bat ki pat riunget jong ka parish pen haba ajing kren kate kesngi i Father Richard ilakin tujuri ki samla bat ki pat riunget bikin long ki bas kem jingmut bat bandon ka nongrim ka bas kem how Chris bat ru ban e ki para briu uling do ula banjur khamtam ye ki samla bakin long ki bas kem jingmut khamtam hakashong kha shong man Shwaban penkut ya kajing le nyam, ikong Adeline Konglam bat ka kinhon, kilakin ut ya kasurnyam, kabalapin ya kadok nuot jung kipat riungan. Hadin kini, lepelat ya kakot sa, jingkan mau ke souvenir, kabalang shnong da Father Richard. Hakanok pai sngi ladon sa kajing mani sacrament bala penyat de Father Richard Majau bot sa cultural program bala shim menta de kiseng long kami bat kiseng samla jong katika than hakabala donru kajing ai buram ye ikong Teresa Dotina Nongrum ikong Martina Assam Kongsdir bat ikong Juliana Dhoni Pariat ki Kristan Beningkong jong katika shnong Lasam ru ya ka marriage certificate syakitu ki bila pediang ya ka sakramen jingkin tiu kurim ha ka sautrik kurim pang arjar arpulai bat sya sau pongut ki kena ki bapediang kumnyen beningkong. Lepen kut ya ka sengi krau jong ka Jubilee da ka jing penhiar no ya ka lama Jubilee jong ka ka balang shnam. Ni sungu ru hagini ka step agar kom ka belapang na ka benta ka jingku ka jung blay o blay wa ai ni unong sharai men siem ini Bishop Atamai jong ka Nongstein Diocese bangilayo nin kasi yaw Father Wilbert Marwin la trero kum urijan hakini ka parish bon ki para bangit jungi ini ki bala kamrang ba ki kan mau ba yaw Father Wilbert na mau la trero kum urijan na wala agency hani po parish asnan hakini gisnam kandai kunyo kandai kukra kandai kukundai la trero ni kum urijan la ya kinong kundong Lai thu ibon ki brio ki bari negeri parish tingi doi na kabenta jungu bau play nang the ki jingu hu ki jingi halor jungu ai hu ki jing start ka jing jepang badang la ke nam punya ceprang yaka diocese nom strain ha ki jungu por kum ki pai ki jing bale ni doi ru yaka Jowai diocese yaki jalan yam Jowai ba mungkiru kinyo yunong sharai ubanyalam leti yaka diocese namar ni suthu ba ha ki jalan yam ki jungi ki parish ki jungi lada umdan ye kinong shirai ki bayram na tiengi teng teng kidan shibun ba ki jinge ki jing kundo ne ki jingdang ki juki ki lam na ti panya ha kata ka jingya de ti ha ki jinge min siem ki jungi menta ki ski ishi mi ki nikalat banai ku blei pi wei kumju kong ga pang ya ki nong mi kmat ki jungi ki badan ha ki ni kalupong iji dwai berbori ki nong elam i jungi memang itip kidan ni kalengkor ka pakia banyalam ni ki imlang salang man kasni ni jidwai na kabenta jumhi bar ko magadi ka klimat lay ni jidwai kerpang ipi kanang ba glay ai ya ki jingstan kanang ba ka jingalam nanti jumhi ka jing ie jumhi ya ki imlang salang ka jing ie jumhi ya ka jai penrio ka jing ie jumhi ya ka jelang bat ya kari bar ko wei kanyalam nanti na kabenta jumhi kanang ba kani kari jumhi kanala panya ciprang panginang la ko ban kiu ciprang hakil buon kiliang hake jing jungi ka paman legasri nyai kuble hakom ka berpang yagani ka balang shnong
kepada Trishtam hoat pilang nuat ban rakhi ye ke jubli hagi di Islam ki beladak hendai nak tahu jong ke jinglong juman jong ke imlang salang pim jumla bele kita hendai kini kesi kalau kesi ke buku bahadu kata nitip ke balang shinong ke Trishtam bah kinong yalam balang hagi di balang shinong rangkat begini syarai musim jeni ke Trishtam bah ban pumpu pun pieng ye kini ke lumpung jengi minta kesi nang tabun yok ye kini ke jingai ke jingku compare hoat pim jumla ban celebrate ini ban lek kemen hakatakam hakasnam kepada dia ban lek Henry barang ilah ban lek dia mata kesilu kadi ke jiku ban ngawan ra ye ke jiku play juma shop kapring jpi baby way ngawan ke keting jumu ban ngawan ra ye ke jiku play ka jalan yang ba shilong jungi kadang sipol peligi program teng nilai ya penbaik takum tu ajib ang nginyale anda kumne teng nilai penbaik tu ngi habanya anda kumai kat kum ke jing idun kam jong por nang ta kat kum ke jing kam jong ka balang ngi penya ya kini ini jing kala hang ni antai enrai was bishop dan rangkat api hakor kam ka bakan jaman siam as bishop jing idun tre kum as san pash fish parish krusla but we took high ki bo na pereng jupi mana dia snow as bishop tu tena di kudu ikinang krusla udang keren ka ketiruan dan ia jupi Teu kun mau ban wahil kong tu pang na ta jupi ban mata kesi ha kong tu kenjam si ma bishop dan rangkat beri hoi nak kini kesi kita ada pelawan hang ni nak ke benta ke sakramen jingpin skam bat ni bo ye kijin wai ke boleh pang nak ke benta jupi way ha kini kesi kenang bagi jing ku jong play kene sendan ni dan berbor rangkat api ha kijin jupi ko man kesi ni skol tenar ru mata kesi bila shime ni ke team ha kini ke jubili jupi bila shime ni ke team ukres job ukres usincar baru ukres uim junam so tenak ha banyak so begini kitian manong nak kata juni ke kateng ke jong ukres kadi ke kateng ke krautam pada habangi ni keren ke kateng ke jong ukres ngiyo kin ya kata ke bor ha ke jing juni ke peman laksi ukres ulong ke bor nak kata ke jing ai nak kata ke jing juni Paragastan ni judan berbor ke jubili ni dan ye ke jubili tentang hagi ha ke shangha ke suman ni dan ye ke jubili ha ke jinglong riuniam juni Idan ye ke jubili haki shong ki thau idan ye ke jubili haki parish ba ko balong mata gasgi haki ni ka barang shnong hanne ko tangmang iko ko nong ipi ke ni ke jubili na ka benta jingi ato ka dei tang ke ji khawai ke ji ekmen ke ji subha ke ji panriam ke ji panbai ke ba pau shba ato ka ta ke jubili ke ba kan jam na ka benta jingi ande ni ko abnong ba ke jubili na ta jingi kam kut tang haki ki ba pau Kamkut tang haki balong haki ni ko makalong mata sige kamkut no tang ta kini di tang kita kishin yo pau shiba Henry ke jubili nan ta sige kadi kata ka bamangi ko abonong ke ke bamangi ngala ya no ba kum ki kun kristan kum ki katlik ngala ya no ba haki ni kinyo pusan snem haki ni kinyo pusan ayu ngala yo ni so manong kiran kiso ki ba pau shiba lengba kadi ka balang shnam ngiran laimut kilendo ki barabi na kadi ka balang shnam kadi kejing sukman nak kermen kidan ru ki bertahan ki berani kadi shnong ini ki wigo dan berperan ki jeng ne mat berkre ira dia kita kishin kejing dan shibon jong ki rangba balang ki asistan rangba balang ki me balang nanta ki batrei haki kam jong balang shnong ini isnan ki beradab kita kishin iso ki batyam nak benta kini ka balang shnong but ni nang dei shu banang pemi yakini ki berkhaya ka balang shnong kanang ba ka balang shnong jingi kanang la bar ki usprang Kajubili na kabanta jingi mentang singi ko abonong ke isha. Kuno mangingi la sutho ila ka jong kajinge akini ki nyau pusan snam. Akini ki nyau punyo nyau puprasnam ke igi sutho jingi la ka jong kajinge. Kali ka dei kabanta ka pusan bahadu kata-kata. Bon na pen jingi la yo ka baptisma ni la long Catholic ni la ya ka jingi andai ke igi jingi sutho jingi. Yala ka jong kajinge igi jingi sutho jingi la jong long pa mo nang suspa yo blay ubo mangingi mani. Kaya Jesus tu jingi ya kapitin ke jong play. Kaya Jesus tu jingi ki sacrament. Ngalakali ya Father Bang Father ladan ki sacrament ki pot berat hot ladan ka baptisma ladan ka jingbin scam ladan ka jingbin baik ya ka syaka ka shaman. Kini kita kishin ki bang pau shbar. Kano wat na brain jingi ki atli jingi bana hakadi ka palang shnang ki baso tu e jingi ko dor janga baptisma. Banong ki khur ki jingi tang shula khlan ki kimi ki pa no ban ra ban ay ka baptisma. Lanin ay kita teng dala heba namangin na sutu da ay baptisma so long kunju na damay long kunju ande kay ki sutu jeng para bagi jingi yakini ki sakramen ni ka baptisma na ta ki ko ka zaman he ki ka komunion jing put scam nang ta ka sakramen shong ha shong man
Hakani ke imlang sarang jungi shipun kelengkar ke imlang sarang jungi. Ublei lo te shipun ki tikurku ya ke jai beri jungi de ki lum ki baitana. Ya ke jili ke ji tanah kibri ki bin de ki shnam jungi. Ya ke ki lum kasi janji jungi. Kibri ki bin haru kata-kata. Ublei lo ai ngi ki jaka ke baitana bangin shongin sa. Henry kawai ba pelengkar ya ke jinget ke jungi ko pelengkar ke jing beri jungi hangi ke imlang sarang jungi kadi ke shongkha ke shaman. Ka balang katlik ka ba berbor ban penskem ya ka shongkha ke shaman. Habang ilay berkuih kiyeng isam, habang iraki yaki jubli kini, kau ini kita action ke bangi kili kelong, kan tu lagi kiyeng isam ki bampat penbait, kan tu lagi kiyeng isam ki bampat syed ke sakramen jingkit tikurem, nama kini kapan scam ya ke jingit, kapan scam ru yang ikum ke cai penrio, nama hak ke jingit kasih jingit hisian balai tho, jutaan jingitar, hai kita ki bentar jangkang, jingki ain barang, hendak ia kata ni meteran mentak kesini, ka temei bagi jinit jungi kolong ba hisin tengi lai tho shidu ko ko jong jingim ka jugi na kata kani ke sakramen ka penskem ya ka jinglong jong jai bende jugi ka penskem ni kum ka balang nama na ki yen ki san ki ba mi ruki khon ki ti ki ba ho dang ni tai ni shem ya ka jing ya bakra ba ta ta andre kani ka di ko ke shem ki yen ki san ki ba ha ka ba pa ba ki ki dan yen power ke kimi yang ke tenti ko ba akejim sakanan jugi akejim shoka suman jugi ikun gitiru ya tenti ke ba kini kita kishin ke bangi ko aban bo akmat jupi menta keski banong lara mengingira ki ya ka platinum jubilee iko aban pet ke di ka bentang jong jinget ke jugi kan tu lagi hieng kisam jugi ki berapa baik ke sakanan jong jinget ti kurem hoi ban rakhi ko ni banyak hoi punya dawai ko ni kanong ke besok nikum ka balangpan ke ika mo bangi ko abanong kolong atu ki kisam jugi kan tu lagi hieng kisam jugi ka di balang snong ki berapa baik ke sok hak suman kata ka dai ko wei kata ka shin jong jinong barama jong jinget ke stan jugi jong jinget ka li jugi menta kesini tidak pergi heb akabat jugi di bapdiang ya ke Eucharist court hakasin ka baningkong menta kesini kini gede ko wei ka benta ka pokongsan ba hakajinget ka li jugi ni juang borbor hakajinget ka li jugi ngilang sipun ba kijingle rublei ki ba per ki badan hakim nang hakpoka hakajinget ka li jugi henry paro kini kita kijingle rublei ki ramingi shakali ke Eucharist court but hakajinget ka li jugi ka jinet jugi ke Eucharist court pamot ba ka jinet ka jinton jong jisu hakani ke Eucharist court niong hakakitin pareng real presence ani ke jinton jong jisu haka Eucharist court na ka benta jugi namar haka jinet blay jugi ugi Catholic kamde ke jinet tang ban kan mau ya kata ka Eucharist court kamde ta ke jinkan mau kamde tang ka anniversary ani kamde ta ka bang shukun mau yo ke bo jisu lele henry haka jinet ka jugi man pasien bang lindo ngaong berbor lindo beitang atiar kuma piasno ye kani kamai kuma keren menta kesni kani kamde kamai de mengi ki bakren de mengi ngi kum kita ki atiar haka kiti jong blay haka ba man por haka ba mengi ngi raki kani ngi le ye kani Chris ku ude Chris ubalong ubale ye kani ba u de tau jing kijaru de u kani ba di ba me kamet ka snam de jung ko ngi ba hebret be ye menta kesni pi pediang ye jisu hakini ki Chris boy pila de ki bani kong lo menta kesni ki ban wan shong hal ni kapat menta kesni ngi menet penglawan ki syuki gerang fili idam ki kwayar jing ki berano ba hangi hendrai ki di hebret ki berawan adu tang kloy mene banong ngomlong ban slam sika masuk put menta kesni namar nan priang yung jisu kesin ka bani kong tingi ko banong ipi ki di ko bay kan mau berwan man ba pi priang yung jisu haka jinget ka klip jugi ingat bagi priang yung jisu kani kamde ke jingkan mau kani ke jinget ka klip jugi